Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Angel. Oke teman-teman, Mama Angel tuh mau makan-makan lagi. Dan menu kali ini tuh ada lele goreng, terus ada telur dadar, sambal terasi. Lalapannya tuh ada pete, terus juga ada daun selada air, ada rebus daun pepaya. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari makan buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Dorinya ya teman-teman.
Hmm. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, Mama Angel udah selesai makannya, Mama Angel udah kenyang. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Mama Angel. Wassalamualaikum.